Yabona nje ekhaya lakithi uma ngase nje sikhuluma iqiniso, uma ukuthi ngempela sinalo iqiniso silikhulume nje. La eSouth Africa abantu abajoyineli into yama-manifesto neyama-ideology nani nani. Kangangokuthi le manifesto le okhuluma ngayo, ogxeka wena ukuthi abantu bawujoyina umkhonto wesizwe ekubeni bengayazi imanifesto. Abawazi abantu ama-manifesto ama-political parties abo. Abantu be-ANC abawazi ama-manifesto abo. Abantu be-IFP abawazi ama-manifesto abo. Bancane abantu be-IFP, umuntu angakutshela ukuthi i-manifesto ye-IFP ayithini or i-manifesto ye-EFF ayithini. Bancane kabi nje abantu who even pay attention to those things. Yabo, akazi nje kwaba into ebalekile kubantu la eSouth Africa. The general voters awanendaba ne-manifesto. So ungagxeka abantu be-MK ngalokho ngoba even ngisho nama-policies lawo i-MK ayigxekelwa wona. Uma engase ubuza abantu be-ANC ukuthi athini ama-policies e-ANC abawazi. Ubuza abantu be-IFP even ngisho nabantu be-DA abawazi ama-policies. Bancane kabi abantu kuma-political parties abazi ama-policies. Khulume nge-constitution ye-political party, ubuze nje abantu ukuthi ithini abawazi abantu izinto zama-political parties abo. So nje uma ngabe sizoba scientific about things, lento lena nje ayina substance lento oyishoyo, ayenzi sense ngalendlela le wena oyisho ngayo. Ayenzi. Abantu voted for MK because abantu wanted an alternative. People voted for MK because they were hungry for an alternative. So lapho ke bekungenandaba into yokuthi manifesto ithi vele in the context of kwipolitiki la khona izinto ezifana no manifesto kungezona ngempela izinto eziba popular ngoba even ngisho nangalo usuku lwemanifesto imbala, there is conversation about the festivities but not about policies and into kanjalo. So imanifesto singayenzi ngempela engazuthi ngokwepolitiki yala iyona nto ngempela edonsa abantu ngoba abantu they don't know ama-manifestos ama-political parties abo. Yabo. So nje uma ngabe sizoba scientific but uma sipolitika-ke singakusho-ke lokho-ke vele uma ngabe upolitika kusho noma yini-ke phela ofuna ukisho irrespective of whether it makes sense or not. But nje lento oyishoyo hayi. Mina nje I always challenge abantu ukuthi umuntu akasho yena uma ngabe khona umuntu amaziyo at a personal level owazi into mina akekho umuntu engimaziyo at a personal level owazi imanifesto ye-ANC including laba esinabo nje kohulumeni kanje. Uma ngase umbuze ngemanifesto ye-ANC akazi imanifesto ye-ANC and akazange azabe nayo ngisho nane contribution towards that manifesto. Yabo. So into ye-manifesto nje don't make it more important than it is. In this context, I'm not saying manifesto is not important, but what I'm saying is abantu abaningi they are not really interested in lezo into efana nama-manifesto. Abayazi value yakhona nje. So ikanjalo into ye-political illiteracy ke leyo mntakwethu. Into ye-political illiteracy. So nje mangabe siba scientific qhawela kithi ayinasindo lento oyishoyo. Uma ngabe sizoba scientific but ke uma sipolitika ke usho noma yini ke phela uma upolitika ngoba phela nabo laba bavotela amaphathana ama-manifesto ungabagxeka nabo ukuthi bawavotela lawo ma-parties ngoba phela ama-parties have had ama-manifestos from 1994. They've always had ama-manifestos. But uma ungase ubuze ukuthi yini kaseyenzile-ke ngalokho-ke, they repeat every manifesto 94, 99, 2004. It's the same manifesto, but wena lokho wena ukubona nje kuyinto ngempela ebalekile, ayingeke qawa.